Bir zamanda Haccac Zolim degan o'tgan. Haccac Zolim özü musulmon podshoh bo'lgan. O'zining ati Muhammad ibn Yusuf. Biroq qattiq zolim edi. Shu bilgan narsasini qattiq qilmaydi edi. Bir kun bozorga borib bir qassobni tavib, "Menga bir echki olib ber" dedi. Qassob borib bir semiz echki olib berdi. Olib kelib so'y dedi. So'yib turib aytdi. Bu echkining eti qancha chiqadi, mayi qancha chiqadi? Degende qassoblik qilib yurgan, qilgan kasbi muncha et chiqadi, ichidan muncha may chiqadi dedi. Haccac Zolim qarab turib, so'ydirib, taroziga tartsa, qassobning aytganday bo'ldi. Ey qassob, muncha dana ekansan. Allohning 10 sifatini taniysanmi? Allohning 10 sifati bilan taniysanmi dedi. Degende topmay qoldi. Birov ko'naydi, qolgan topmay qoldi. Sen qanday odamsың dedi. Allah shuncha sana aql, zirek bergan bo'lsa, echkining eti bilan mayini ajrata bilasan, salmog'ini qanday dedi sen musulmon bo'lib Allohning 10 sifatini tanimaysan. Sende iymon yo'q. Aparla bunu dargasıkla diye hüküm kıldı. Caldatlar askerleri buyruk tartalat padişahını. Bunu södürüp, kolunu baylap, dargas atıgan yerge yoldan ötüp baraysa, balası okuyduğun medresede, yaş balası okuyduğun medresede. Karasa, atasının kolunu baylap, ölümge parayt ettiler. Урматтуу Расул Акрам YouTube каналыбыздын катталуучулары, техникалык себептерден улам мындан ары биздин видеолорубуз Расул Медиа аттуу жаңы каналыбызга жүктөлөт. Андыктан жаңы YouTube каналыбызга катталууңуздарды өтүнөбүз. Каналга болгон шилтемени бул видеонун астына калтырабыз жана бул видеону да толугу менен ошол каналыбыздан көрө аласыздар. Жакында Расул Медиа жаңы YouTube каналыбыздан бул дүйнө жана акыретиңизге азык боло турган видео баян, таасирдүү окуялар, алымдар менен болгон маектерге күбө болосуздар. Расул Медиа YouTube каналыбызга кош келиңиздер.